Hatani tu hatani Mateus pitui Pangidoma tu Tuhan nasai lehonon nado Lului hamuma nasai jupangamudo Tuk tuhi pitui nasai bukaon nado Tuhan debatado hangoluan Tuhan debatado haporusan Alani pasahat madirin tu Tuhani Ai ibanado na punangolumi Tuhan debatado hangoluan Tuhan debatado haporusan Alani pasahat madirin tu Tuhani Ai ibanado na punangolumi Hatani tu hatani jesaya opat sada Unang koma biarai au dodongamu Unang biaha tonai au dode batam Sai tio buku homar hite hati gorani Tuhan debatado hangoluan Tuhan debatado haporusan Alani pasahat madirin tu Tuhani Ai ibanado na punangolumi Tuhan debatado hangoluan Tuhan debatado haporusan Alani pasahat madirin tu Tuhani Ai ibanado na punangolumi Ai ibanado na punangolumi Iring-iring au Tuhan di dalam nagolapi Togu-togu au Tuhan di dalam naladiti Ai hodo Tuhan sulu di nagolapi Jalaho Tuhan tukut di naladiti Dina marsakau Tuhan Dia puliho doau Dina liluau Tuhan Dipatiur honang lakaki Ai hodo Tuhan Si pangolui diau Jalaho Tuhan Si pasonang rohaki Oh Tuhan Hodo rajaku
mersa kau Tuhan, dia puliho doau, dina liluau Tuhan, dipatiur honang lakaki, aiho do Tuhan, si pangolui diau, jalaho Tuhan, si pasonang rohaki. Oh Tuhan, oh do rajaku, oh Tuhan, oh do haporusaku, hupasahat diri kong Tuhan, hupasahat nangulukon Tuho, ay ho Tuhan, ay ho do napunaaw. Oh Tuhan, oh do rajaku, oh Tuhan, oh do haporusaku, hupasahat diri kong Tuhan, hupasahat nangulukon Tuho, ay ho Tuhan, ay ho do napunaaw. Hupasahat diri kong Tuhan, hupasahat nangulukon Tuho, ay ho Tuhan, ay ho do napunaaw. Ay ho Tuhan, ay ho do napunaaw. Di majuni jamanon ragama kana masa mana mahitabe, mana mamar parangei, mana disiulaoni, so tarujuk kodisi dihisap ni daging mi, manat mahodisi, tangihon hadapatiki, dido tuhat tadodisi, unang ho mamunu
sangap goarmi, oh Tuhan debata para sirohai parholong rohana sumurungi dang bema biar aulau madalani ngoluki ai ho dodongaki ai ho do rajaki raja di saluhut portibio au do dalani dohot hasik tongani nang dohot hangoluani ido hatani tu hatta dinatar surati di Yohanes 10 opati dan besai ganggu rohaki di hasianganon ai Tuhan debata dodongaki dang bema biar aulau madalani ngoluki ai ho dodongaki ai ho do rajaki raja di saluhut portibio au do dalani dohot hasip tongani nang dohot hangoluani ido hatani tu hatta dinatar surati di Yohanes 10 opati dan besai ganggu rohaki di hasianganon ai Tuhan debata dodongaki dan besai ganggu rohaki di hasianganon ai Tuhan debata dodongaki Tunggi da ini loba paet da ini pogu songonido molo parngoluanon adong do tiki sonang adong do tiki susah maragam ruhut ni parngoluanon adong
ni daging ni manat mahodisi tangihon hata patiki didok tu hata dodisi unang homamunu unang mangalaku unang homanako jala unang hati dakon hatana sotutu maralohon akadongan mujulma hona uhum nado sogon akana mangalo sipatikni Tarujuk kondisi dihisap ni daging ni manat mahodisi tangihon hata patiki didok tu hata dodisi unang homamunu unang mangalaku unang homanako jala unang hati dakon hatana sotutu maralohon akadongan mujolma hona uhum nado sogon akana mangalo sipatikni hona uhum nado sogon akana mangalo sipatikni hona uhum nado sogon akana mangalo sipatikni. Si patah say marsak doau di ngoluki say naeng madelero hapi halani pardosa oki di tano hasiangano alay say huimo sudena hatami hatana uli di bibel hangoluani nagabe bohal di ngoluki hatana uli di Mateus 10 sadai didok tu hata dodisi Roma
Janganlah khawatir akan kehidupanmu, janganlah gelisah dalam pekerjaanmu. Teguhkan hati, diberkati selalu, asalkan percaya padanya. Firman Tuhan Yesus di Matius pasal 7, minta pada Tuhan pasti diberikannya. Mari carilah, kamu kan mendapatnya. Ketoklah pintu, maka dibukakan bagimu. Tuhan Yesus sumber kehidupan, Tuhan Yesus sumber kekuatan. Serahkan selalu hidupmu kepadanya, sebab Yesus yang mempunyai hidupmu. Tuhan Yesus sumber kehidupan, Tuhan Yesus sumber kekuatan. Serahkan selalu hidupmu kepadanya, sebab Yesus yang mempunyai hidupmu. Firman Tuhan Yesus di Yesaya 41, jangan kamu